Ndi nguhaye ikaze wowe uri kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro rero kuri wowe tubana umunsi ku wundi. Nagira ngo tube tugaruka ku bijyanye na resultat za Premier League muri iyi weekend, ndetse uko umunsi wa 23 wa shampiyona waje kuba ugenda. Ni umunsi rero waje dutegereje kureba match nyinshi zigiye zitandukanye, aho tugiye guhera kuri match yahuje ekipe ya Bournemouth yakira ekipe ya Nottingham Forest. Nottingham Forest ya Nuno Espirito ni ekipe iri ku mwanya wa gatatu, yari maze iminsi itsinda umuhisi n'umugenzi, ariko noneho nayo yabonye Bournemouth yiyemeje gutsinda ama ekipe makuru irayikubita. Itsinze ibitego bigera kuri 5. Semenyo atsinda igitego, Dango Watala ashyiramo ikindi. Ndetse uwitwa Dango Watala afitemo hat-trick, ndetse uwitwa Kluivert nawe yatsinze igitego, ariko VAR iracyanga, ariko akaba ari nawe wari wafunguye amazamu ku munota wa 9. Akaba ari byo bitego rero 5 byabonetse muri uwo mukino. Ekipe ya Bournemouth ikaba ikomeje kwerekeza imbere. Hari match yahise yindi yari kubane, ni match ya ekipe ya Brighton yatsindwaga na ekipe ya Everton. Uwitwa Ndiaye kuri penalty abatsinda igitego kimwe, match irangira ari igitego kimwe ku busa. Brighton bikomeza kwanga. Naho ekipe ya Liverpool yo yafataga ekipe ya Ipswich iyitsinda ibitego 4 byose kuri kimwe. Uwitwa Cody Gakpo yatsinzemo ibitego 2, Mo Salah udahagarika gutsinda, ndetse n'uwitwa Sobizolai. Naho uwitwa Greaves atsindira Ipswich igitego kimwe yaje kuba ibona muri uwo mukino. Newcastle isanze Soton iwayo yayitsinze ibitego 3 kuri kimwe. Ni match nayo isa nkaho itagoye cyane ekipe ya Newcastle, nubwo yari yabanjwe igitego, dore ko yabanjwe igitego cy'uwitwa Jan Bednarek. Naho Alexander Isaac atsinda ibitego 2 harimo n'icya penalty, ndetse n'uwitwa Sandro Tonali nawe aza kuba abona igitego. Naho match ya kasamutwe ekipe ya Wolves yari yakiriye Arsenal, ni match yabonetsemo imituku 2. Ariko ni match umutuku wahawe uwitwa Miles Skelly, uyu mwana muto y'aba ekipe ya Arsenal itaje kuba ivugwaho rumwe, dore ko yahawe ku munota wa 43 tugira ngo wenda Wolves igiye kuba ikora ikintu, ariko uwitwa Joao Gomez nawe abona umuhondo wa kabiri ku munota wa 70, bahita basigara bose ari 10-10. Ricardo Calafiori nyuma y'uwo mutuku wa Joao Gomez, iminota 4 yonyine yari hagije kugira ngo abe aboneye igitego ekipe ya Arsenal, dore ko yari yanajemo asimbuye Ethan Nwaneri. Ibi akaba ari tactical reason Mikel Arteta yakoze kugira ngo abashe kugira defense ihagaze neza, nyuma yuko Lewis Skelly yari yeretswe ikarita itukura yasohotse mu kibuga. Ricardo Calafiori rero aba intwari kuri uyu mukino, atsindira ekipe ya Arsenal igitego kiyihesha amanota 3. Ekipe ya Wolves itaha gutyo, ariko ikiri kugarukaho cyane muri uyu mukino ni karita y'umutuku yahawe Lewis Skelly, kuko kugeza ubu ngubu umusifuzi witwa Marco Oliver ekipe ya Arsenal amaze mu mikino igera kuri 50 amaze kuyisifurira, amaze kuyiha amakarita y'umutuku agera ku 8. Niyo ekipe muri kariyeri yiwe amaze guha imituku myinshi. Uyu wa nimugoroba rero wo kuri uyu munsi wa 23 wa shampiyona akaba ari umutuku utavuzweho rumwe n'abantu hirya no hino, cyane ko bigaragara ko ryari ikosa riri soft. Manchester City ikoze comeback ya danje, ifata Chelsea iyikubita ibitego 3 kuri kimwe. Madueke yatangiye afungura umukino, ndetse uwitwa Nicholas Jackson aza kuba arata uburyo aho yasabaga asigaranye n'umuzamu wenyine, ndetse n'abandi bakinnyi ba Chelsea barata uburyo bwinshi, ariko City yabaye clinical cyane. Ku munota 42 Gvardiol abona uburyo ahita adepoza mu izamu, imbere gato yaho hari n'ubundi buryo yari amaze kuba arata. Naho rutahizamu witwa Haaland ku makosa akomeye cyane y'umuzamu wa ekipe ya Chelsea abonera igitego ekipe ya City.
bituma iyobora umukino n'ibitego 2-1 aho hari ku munota 68, naho ku munota wa 87 uwitwa Foden abona igitego cyiza cyane kuri passe nabwo yarahawe n'uwitwa Haaland. Uyu muzamu wa Chelsea amaze gukora amakosa agera kuri 5 yose aridinga ku gitego. We n'umuzamu wa Ipswich nibo bazamu bamaze gukora amakosa menshi aridinga ku gitego. Ku munsi wakurikiyeho aho ku cyumweru zari match zo kuwa gatandatu, equipe ya Crystal Palace yatsindwaga na Brentford ibitego 2 byose kuri kimwe. Ni ibitego by'uwitwa Brian Mbeumo ku munota 66 kuri penalty ndetse na Shade ku munota 80, uwitwa Eze abonera Crystal Palace igitego kimwe ku munota 85. Naho Tottenham yandagajwe ndetse yaje kuba itsindwa na Leicester City. Umutoza Ruud van Nistelrooy byamusabye iminota 4 kugira ngo abe abonye ibitego 2 bimuhesha amanota 3, dore ko nawe yaramaze gukubitwa inshuro nyinshi, match nyinshi yaramaze kuzitakaza rwose, abantu batibaza uko bimeze. Tottenham rero bikomeza kwangara. Richarlison rutahizamu mu Brazilian wafunguye amazamu ku munota 33, witwa Jimmy Vardy bakiva muri half time ku munota 46 aba abonye igitego, witwa Eric Canus ku munota 50 abona icy'intsinzi. Kipe zikomeza kwatakana birangira match irangiye ari ibitego 2-1. Ruud van Nistelrooy abona andi manota nyuma yuko yaramaze igihe kinini atakazwa. Aston Villa yananiwe gutsinda West Ham, dore ko yayibanje igitego ku munota wa 8 cyatsinzwe n'uwitwa Jacob Ramsey kuri assist y'uwitwa Oli Watkins, naho ku munota wa 70 Emerson aza kuba akishyura kuri assist y'uwitwa Edison Alvarez. Match irangira ari igitego 1-1. Unai Emery abura uko acyura amanota 3. Match ya kasamutwe yari match ya Manchester United ndetse na ekipe ya Fulham. Iyi ni match ama ekipe yombi yari yakaniye, ubona ko bari bashyizemo imbaraga. Nyuma ya match yari yabahuje ibanza, uwitwa Joshua Zirkzee abatsinda igitego 1, n'ubundi amateka asa nkaho yisubiyemo, icyahindutse n'uwatsinze igitego. Uwitwa Martinez muri iyi minsi uri kugaragara nkaho system ya Ruben Amorim ari mu bantu bari kuyumva cyane, niwe waje kuba abona igitego cy'iyi ekipe ku munota wa 78. Lautaro Martinez yaje kuba ayitsindira igitego, kiba ari nacyo kirangiza umukino. Manchester United itahana amanota 3. Na nyuma yaho ngaho uwitwa Amad yaje kuba atsinda igitego, ariko waza gusanga yari muri offside, VAR igikuraho. Bivuze yuko rero ekipe ya Manchester United yaje yasubiriye ekipe ya Fulham iyikuraho amanota 3. Kugeza ubu ngubu urutonde ruyobowe na ekipe ya Liverpool nk'ibisanzwe n'amanota 53, Arsenal n'amanota 47, Nottingham n'amanota 48. Icyahindutse nuko ekipe ya Chelsea yasubiye ku mwanya wa 6, yasubiye inyuma ifite amanota 40. Newcastle ifite 41 iri ku mwanya wa 5, naho City yaje muri Big 4 igize 41 inganya na Newcastle, ariko irayirusha ibitego izigamye, dore ko izigamye ibitego 17, Newcastle ikaba izigamye ibitego 14. Ibi bivuze iki? Ekipe ya Manchester City irakurikizaho Arsenal, yaramuka iyitsindiye izahita igira amanota 48, habe hasigayemo 3 hagati yayo na Arsenal. Bivuze ngo imibare hano kuri City iramutse ifatiyeho ikomeje gutsinda nyuma y'intsinzi ikuye kuri Chelsea, yakora ibidasanzwe, nayo yakegera imbere, dushobora kuyibona mu myanya 3 cyangwa 2 ya mbere, mu gihe aya ma ekipe ayiri imbere yaba akoze amakosa. Ekipe ya Manchester City iragaragara ko yuko yaba ije neza. Umukino wa Manchester City na Chelsea, ikindi kintu cyawuranze ni amakosa y'umwana witwa Abdulkadir Kusanov. Uyu mwana mutoya cyane w'imyaka 20 mushyashya muri iyi ekipe, akaba ariyo signing iri muri signing zo muri uko kwa mbere Pep yakoze ikosa riridinga ku gitego, ndetse aza no kuba ahabwa ikarita y'umuhondo nyuma yo gukora irindi kosa. Umutoza Pep Guardiola yaje kumukuramo, ariko aramudefanda avuga ko ni mushyashya azagenda yiga.
ntago amakosa abaho, cyane ko byanarangiye ekipe ya Manchester City icyuye umukino. Naho uwitwa Omar Marmoush ni umukinnyi wagaragaje yuko afite vitensi mu rwose, azirukankana abakinnyi hariya rwose abadefanseri bazamwumva. Ni umwe mu barutahizamu bagaragaza speed idasanzwe. Akaba ari uko rero iyi mikino yaje kuba igenda muri iyi weekend, umunsi wa 23 wa shampiyona, akaba ari uko waje kuba ugenda. Muri relegation n'ubundi haracyariyo ekipe ya Soton, Ipswich ndetse na Wolves, dore ko Leicester City yo igeze ku mwanya wa 17. Reka tuze kuba tureba uko bizaba bigenda mu yindi mikino iri imbere. Ndagushimiye rero wowe ubana nanjye hano kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro kuba warakoze subscribe. Imana iguha umugisha.